O Jesu, Kama niyaphila bazalwane. Sibingelele ekuseni egameni lomfilo wethu uJesu lo ngoKristu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela ukuvuswa. Sibonga uJehova ukuthi asivuse ekuseni singadeserve imesi yakhe yokuvuswa. Angithi sesihamba ngokujwayela ukuthi mangivuka ekuseni ngizoyenza lokhu nalokhu sikhohle ukuthi konke impilo zethu zisemseni wakhe. So sibonga umusa wokuvuswa namhlanje ekuseni. Cela sibonisane nje bazalwane ngamavesi amabili ku 1 Samuel chapter 22. Sifunda uverse 1 no 2. First Samuel chapter 22, verses 1 and 2. uDavide wayesesuka khona wabaleka waya emhumeni wase-Adulamu. Lapho abafowabo nabo bonke abendlu kayise bekuzwa behlela khona kuye. Kwabuthana kuye bonke abanosizi nabo bonke abanesikwenetu, abo bonke abanenhliziyo enomunyu. Waba yinduna phezu kwabo. Kwakukhona naye kungathi abantu abangamakhulu amane. Inkosi sikelela ukufunda kwelizwi layo manje sebenginaphakade. Amen. Namhlanje ngihlangana nale verse ilama verse esithi masibabone eBhayibhelini udlule because ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani lapho. So ufunda ngengqondo ethi ngifuna ukubona ukuthi after that kwenzakalani. But mangilifundo kwesibili sengifunda lama verse wodwa kufikela into ethi leli bekuyi cave umhume. Bekuyindawo nje egubhekile etsheni eyayigujwe amanzi yaba indawo yokuzifihla kukaDavide. uDavide ngicela nje ubuyele emuva kancane so that sizo understand why ekulesima kuso. uDavide ugcotshiwe waba inkosi. Bembiza elusa waqhubeka wayolusa. So nothing changed. Kufika isikhathi lapho uGoliath elwisa abantwana bakaIsrayeli. Uyathunywa uDavide ukuyobona abafowabo. Ufika laphana ungena empini unqoba uGoliath. Lithi iBhayibheli wathi mayiqeda ukumnqoba wathatha isword kaGoliath wamjuqa ngayo inhloko ukuze amaFilisti abaleke abone ukuthi uGoliath seke wisiwe. Now that's the background story. Uma esuka lapho uDavide ubuyele ezimvini. But manje seke ne duty entsha yokuthi njalo uSaul inkosi ephethe mayingenwa umoya omubi bathi landa uDavide azodlala umculo. Bese uDavide adonsa lama strings. Awase nango lama strings. Makenza njalo bese uyaphola uSawule
ingqondo iyabuya kuyasa kuye. Kufika isikhathi lapho uDavide engena khona ebukhosini njengejoni soldier. Ulwa nezitha zika-Israyeli. Kodwa ngoba akasalwi yedwa, and that is where I am at. Akasalwi yedwa uDavide, akahambi yedwa. Kukhona lo nkulunkulu ogcotshwe ngaye okumele athi make hamba bese yena umhambela ngaphambili. Kwizimo ahlangabezana nazo uNkulunkulu umnqobela zona yena engekafiki. So kufika isikhathi lapho njalo make empini ubuya evictorious. Njalo make empini ubuya unqobile. Akanqobanga kancane nje ngoba akalwi ngamandla omuntu. Ulwa ngamandla kaNkulunkulu. Izitha zakhe ziyaziwela phambi kwakhe, and mayebuya bathi yazi uSawule wake waye empini wanqoba 1,000, mara uDavid ubawisa ngeenkulungwane eziyishumi, 10,000. So abantu bathintwa into yokuthi lo unamandla ukudlula le nkosi ebesiphila nayo. Yes, inkosi inqobile. Yes, inkosi beyihamba noJehova, kodwa lo uhlukile. You see, there's a difference between umuntu obiziwe nomuntu ogcotshiwe. That's a sermon for another day. So uSawule ubiziwe ukuthi azoba inkosi, mara uDavid ugcotshiwe and azange abe inkosi ngaleso sikhathi. So uSawule uba nejealous ekutheni labantu engibaholile all along sebethanda lo ukudlula mina. Yamudla umona to an extent that aqale amsonde. Angithi konke kuyakhelela. Awuvuke ekseni uzonda umuntu. Uqala ungamfuni. Uqala umkhuluma kabi. Uqala umxoshe empilweni yakho. Uqala umbona izici, umbona amaphutha. Bese kufika lapho oqala khona ukumzonda. So when that happens, uSawule sekefuna ukumbulala uDavid. Fortunately, ekuzwaneni kwabafana uDavid uthandwa uJonathan umntana kaSawule. Athi kuye David ubaba ufuna ukukubulala. So vula amehlo. Noma kubize laphi, wazi ukuthi there's a bounty on your head. Ubaba ufuna ukukususa. Ngiza kule verse esilifunda manje. So uDavid uyabaleka. Mara ke ngoba nasempini beke ngahambi yedwa, kukhona amadoda kadelwa nawo athi mayembona uDavid ebaleka nawo amlandele. So kubabaleka bayiqembu. Ezibehamba bebalekana noSawule, uyezwa uSawule ukuthi bangapha, asuke namasotsha wakhe athi uyohlasela, athola uDavid sekesukile kwenye intaba. Uyahamba ubalekana noSawule because kuye ukuthi angikwazi ukulwa nomkhetho kaNkulunkulu. Angikwazi ukulwa nenkosi yami ebekwe uJehova. So ungcono ngibaleke izozikhathala ingixolele iyeke okanye ukuthukuthela kuphele. So masifika kule verse la namhlanje uthola icave. Itshe eligujwe amanzi. Umhume ungena phakathi because ngifuna underline le sentence ethi ngoba kahambi yedwa. Le ndawo eyicave yajika yaba ikhaya. Yajika yaba ikhaya. Lithi iBhayibheli abakubo mabezwa ukuthi uDavid usemhumeni baphuma endlini bathi asikho safe la, si safe kuye. Si safe ngoba yena akahambi yedwa. Si safe ngoba sesizwile ukuthi uyanqoba. Si safe ngoba siyazi ukuthi akalwi yedwa ngamandla omuntu, ulwa ngoNkulunkulu. So mangikuye nami in his presence ngiba safe. Ufika kule Adullam. iAdullam area. Kodwa kule area kuna le cave eli special.
So ufika uzifaka lapho uDavide. Lithi iBhayibheli abantu mabezwa ukuthi lo gijinyiswa inkosi use-Adulam bayasuka baya kuye. Now into engimangaza yile ukuthi akuyi amadoda alwayo, akuyi abantu abanamandla, akuyi abantu abane-status, akuyi abantu ngizothini abazoba usizo kuye, kuye abantu abanezidingo. Lithi iBhayibheli kuye abantu abahlukumezekile, kuye abantu abaphatheke kabi, kuza kuye abantu abangenalutho. But more than that, kuza abantu abanezikweletu. Angazi ke ikweletu singene kanjani kulabantu, mara ke kusho iBhayibheli. Because sekufike yena akusese icave, iAdulam sekuyikhaya. Ngifuna ukuma lapho nje namhlanje ukuthi sekuyindawo yabo yokubalekela, sekuyindawo yabo yokuphepha, because la kukhona khona uDavid kunesibusiso. What a crowd to start the nation with. Ubekiwe waba inkosi, but of all the people uNkulunkulu akusondezela bona, ukusondezela abantu abanezidingo. uNkulunkulu wami, why mina ngisebenza la ngisebenza khona, yazi abobani basebenza kamnandi laba sebenza. uNkulunkulu akanandaba nawe, unendaba nezimpilo wena kubele uyozi-effecta, uyozishintsha, uyozinceda, uyobaphakamisa labo bantu. So ukubeka endaweni not for your own benefit, for the benefit yabantu bakhe. Mhlawumbe ngikhuluma nawe bese uthi ngifaka incwadi mina ngiyohlala ekhaya angisafuni lutho. Ungazi ukuthi mission yakho is not about your satisfaction, it's about God's fulfillment. Nkosi yami. And then uDavide kumele abafunele ukudla, because beze kuye benidi. Lithi iBhayibheli uyasuka uya kwinkosi yesizwe seduze, uthola umprofeti kuleyo ndawo. Mayefika kumprofeti uthi awunakudla na, ngihamba namasotsha wami. Lithi uthi umprofeti asinako ukudla, into ekhona yisinkwa esingcwele esisibekela uJehova ukuthi makuba nepresence yakhe kube khona into ezodliwa. Kodwa ngoba uwofunayo thatha sizobhaka esinye. Now ngaphezu kwaloko he then says, yazi njengoba ngibaleka so ngaphuma ngibaleka anginalutho, ithi le ndoda kuye ngicela ukukunika isword, umkhonto owabulala ngawo uGoliath as the weapon ozozidefenda ngayo. So mawuyifunda uyihlanganisa uyabona ukuthi ukubulawa kaGoliath was not the showdown thina esiyenzayo ukuthi hey wabishaya ngelitshe yena ephethiso. It was God equipping uDavid in good time. Uzoyidinga le sword, mara ngifuna uyoyeba ngoba unamali, angifuna uyoyithola, ngifuna ukukunika yona uyithatha kumnikazi ngokumnqoba, because God does that for us. Owethu uNkulunkulu uyasilungiselela thina singekafiki. Uyakwazi ukuthatha abantu esibabona thina bengasifanele asibekele bona basilungisele indlela. Uyakwazi ukuthatha imanagement engakufuni kodwa ihambe ikuthume eindaweni esibalulekile because uNkulunkulu ukulungisela indlela. Enkosi yami, I wish you could understand what God does. How God prepares indlela la kungena ndlela khona. What God would do ukukusupporta. Ungena ma skills, ungena lutho. Because he cannot put you in a position that he cannot sustain you in.
Nkosi. uJehova uzokuthumelela abantu abaneskill. uJehova uzokuthumelela abantu abakhonayo lo msebenzi because wena ufuna ukuthi ube phezulu. Uthathe instruction kuyo uyidlulise. Abaneskill uzobathumela. Baze abantu bakubangalela ukuthi kanti wena wayinjalo uthola ama subordinates a cooperative, a submissive, aletha ama deadline enza wonke into efunwa emsebenzini abantu abasebenza kuphansi kwakho bayayenza ngesikhathi, bayiletha ngesikhathi. Mawuthisha, mawumphathi wesikolo, othisha bakho they are committed to the job. Baza abantu bathi yini uniphethe ngesandla sikaShaka ngombuso kaShaka kwenzakalani bathi abantu siyazithandela emsebenzini. Nkosi yami. So the best is yet to come. The best is yet to come. Until the day uzithola uhlele emhlanganweni that you don't qualify for. Aningihiso. Until uzithola emhlanganweni nabantu aba very high ngama position, aba very high ngama qualification, aba very high nge experience, abana yonke into maruphakathi kwabo. Ngithuse umuntu ngikhuluma University of Pretoria. Now ngikhuluma phakathi kwale meeting kukhona uprofessor ovele China. Kukhona omamele nge internet use England. Kukhona abo professor bala ePitori. Kukhona ama supervisor avele head office. Kukhona ama senior avele district. Mina ngubani? So, ngiyamazi lo nkulunkulu ukuthi uyathwalana. I'm not here to say mhlawumbe ngakwenze ngimbonile ngenzela. Mina ngimbonile ngenzela. So kukhona abantu abazoza kuwe ngoba bekhathazekile emoyeni. Bese wena mawabheka ukuthi ayinamabhadi wayingilandelwa abantu abanje. It's because akunalaba ngaya khona uyiadulam labo. Mabe kuwe bayazi ukuthi bakhuselekile into abakutshela yona akekho ozoyikhuluma akekho ozoyazi. Bayazi ukuthi mabe nawe basendaweni esafe. So ngicela ungabaxoshi. Kodwa ngicela ubamamela. Mhlawumbe bongazi why njalo bekhetha wena. Uzuthi anginasikhathi. Ngibusy uzama ukubabele. Mhlawumbe bongekho aware ukuthi kubo uyithemba. Abantu abaze kuDavid. Abezanga kuDavid because befuna amandla akhe. Abazanga kuDavid ngoba befuna ifame anayo. Baze kuDavid ngoba bazi ukuthi la yena khona kunesibusiso sikaJehova. So kukhona abantu abazokusondela because of what they find in you. Abangakwazi bona ukuzitholela yona kuJehova. Kukhona abantu abasondela because isibusiso masithuluka kuwe nabo sizobathelela. Bazela imvuthu zesibusiso sakho because of the things that you do. Leli Bible esilifundayo. uPeter wayelandela uJesu every day. Eshiya umama wakhe ekhaya egula. By association. By association yokuthi uhamba noJesu. Umama kaPeter akadinganga ukuthi bamsondeze kuJesu. Akadinganga ukuthi bamehlise basuse iroof bamehlise ngentambo.
Akadinganga ukuthi umuntu athi yiza uma mama uyagula by association ukuthi yena uhamba noJesu, uJesu decided ukuya kaBo Peter ayophulisa umama wakhe. So kukhona abantu abazophila ngenxa yakho. Ngicela ukuthi umndeni Fellowship Christian Center ube yi-Adulam, ibe indawo yokuzifihla, ibe indawo yempilo, ibe indawo yokuphaphama, ibe indawo yokuvuselela umoya, ibe indawo lapho umuntu athi mayibona this is my safe space. Because abantu bakhona are non-judgmental. Akekho ozongicriticize because of what I've been through. Akekho ozothatha into ayizwile angibize ngayo because engizwe ngimekele ndawo ngathi mina ngidlule kuloku naloku naloku. Awukwazi ukungibiza ngesigebengu kanti ngiqeda ukuconfess ukuthi uJesu ungisindisile. Bakube Adulam lapho izwi lishunyayelwa without mixture, lingaxubonga nalutho. Umuntu kumele athi mayekubuza ukuthi kanti nenzangani emndeni uthi sifunde izwi sikholwe uye phela. Itsakani ya benefita because emndeni kuyi Adulam. Itsakane yonke izokwazi ukukhanya because okhuluma nawe ushare lokukhanya kwakho. Asibenze uNkulunkulu abe yi-Adulam yethu lapho sizobalekela khona. Mangabe so ngoba akusho ukuthi mangabe uyithemba kwabanye wena ke sewuyisteering awuseza ubuhlungu awusadluli kwizinto ezikuphula umoya, mara kumele nawe ube nendawo lapho uthi mangiye kuyo ngikhuluma noNkulunkulu wami ngithola amandla amasha. Ngithola amandla amasha. Ube ne-Adulam lapho zothi mawubiza igama lika Jehova ngoba sowuphelelwa amandla noma songasalala ebusuku ulibiza igama lika Jehova. Abantu babesho njalo wathi hawu uyazi ngizwe ukuthi gudu ebusuku ngithi hayi ibiza igama lika Jesu, end of story. Na bengisho ukuthi uwazi bani onganginceda ngithi uJesu kuphela and nothing else, uJesu kuphela. Biza igama lakhe in the middle of the night ungazi ukuthi kwenzakalani ngaphandle. Hayi ngifuna ukuinvestigate ngibone ngapha. No, biza igama lakhe wethembe yena. Kusengcwele. Libiza igama lika Jehova. Even when you don't understand what's happening empilweni yakho. Unama questions angapheli. Unezibo ongazi understand ukuthi sifike kanjani kuwe. Udlule esimeni ongazi ukuthi uzosichazela umuntu uthini, but themba uJehova and call on his name. Call on his name and God will come through for you. Ngisho noma izithandwa zakho seziphenduka izilwane because khona isikhathi lapho uthi yo yazi labantu engibathandayo aba understand what I'm going through. Aba understand ukuthi what do they mean to me. Baphenduka izilwane kube ama demands phezulu kwama demands. Inkulumo ingasabi yinhle, inkulumo ingasabi imnandi, babizane ngamagama angasile. Even when that time comes, mbiza uJehova. Mbiza uJehova. Even when the world turns against you, ukuzithola uwedwa. As I want to be serious, uyakhuluma ngapho ukuthi whenever I speak of something ngikhumbula la uJehova qeda ukungidlulisa khona. Ngikhumbule nje la uJehova qeda ukungiqisa khona. And it becomes clearer every day. Mawukhuluma ngoJehova khani eniyazi nalapha ungithwele, nalapha ungithwele, nalapha ungithwele, because God is like that. Uma ubona umntwana eqala ihabit ongayazi, enza izinto ongazijwayele, call on God. Baba ngimpiwe uwe. Jehova wongenza umzali ngaye. Uye wanginika yena wathi isibusiso kimi. Therefore dila ngaye.
sebenza ngaye uNkulunkulu engcwele umcommit kuNkulunkulu engekho aware. Ngithi mina mangabe umzali eyekela ukuthandazela umntanakhe, ungamangala abantu mabedlala ngaye bemenza into itoy la ngaphandle, usathana amkhahlelo kwebhola because when you failed to protect your own. Kodwa uma umkhusela umntanakho, umkhusele kwizima kuzo, uzi-understanda ungazi-understand, uhlala naye ungahlali naye, umbona ngelinye ilanga kwayena atshela abantu athi mina my parents are prayer warriors. Athi my parents protect me with their prayer every day. Avuke engozini aphile saka engenaso ne-scratch because umthandazo wakho umkhuseli. Umthembo uNkulunkulu even when friends turned against you. Sikhona isikhathi lapho abangani bakho bafuna ukukuwisa khona okholweni, bafune ukukususa okholweni lakho, bafuna ukukudivert endleleni. When that time comes, khumbula njenganamhlanje, ukhumbula ukuthi uJesu kade nabafundi abawu-12 mara nomngane oyi-1 uLazarus. He understood the mission yokuthi laba abasebenzi bombuso wezulu mara lo umngane wami, therefore umngane akangeni kule mission. Christ knew that. That is why mabemtshela ngoLazaro ukuthi uyagula, he stayed 2 more days because he knew ukuthi uNkulunkulu uneplan ngempilo kaLazaro, mara akakwazi ukumdisturba kwiprogram kaNkulunkulu ayiqhubayo. When situations change, khumbula i-adulam lakho. Kulamalanga abantu bapromote ukuthi ube ne-African corner endlini. Yabona ikhona nyana lapho zomana ubeke khona ukhamba nani ukubonisa ukuthi uma-Africa. I think mina masi-10 around. Ngicela ube nenye i-adulam la uzothi mawuguqe khona umuzi uJehova. Kwehla kuvuleka istepisi sasezulwini. Umuzi uJehova ekhuluma nawe. Kwazeka ukuthi mawukuleyo position awudisturbwa because that is your adulam. Yila ombiza khona asabele. uNkulunkulu wethu kuyo yonke indawo. Ungambiza uhamba, umbiza useteksini, umbiza usendleleni, umbiza usemeetingini. He's always there. However, you need to have a space esiyi-adulam yakho. La uthi mangihleli khona abanezindle ezinkulu banezidadi bathi baba usestadi akaphazamiswa ukuzoze kuvule yena umnyango. You need to have something like that. Isitulo sakho, khona lakho, la uzothi mangikhuleka khona uNkulunkulu nyamuzwe edise. Khuluma nge-adulam bazalwane. Le ndawo bekuyi-cave until uDavid angena kuyo. Wayitransforma nakwakho kuzoba njalo, kuyisitulo, kuyitafudlana, kuyikhona, kodwa mawukuyo wena ngoba yila ubiza khona uNkulunkulu wakho, izoshintsha ibe yi-adulam. Lingithintile legama mangilicabanga ukuthi everybody beke idlula le ndawo azi ukuthi kune-cave lapha yana, iwanda kunani phakathi, kodwa ngoba uDavid seke phakathi sokuthi ayindawo ebusisekile la uDavid wabalekela. Ngifuna ukuthi mangizosuka kule ndawo, I'm not sure what you're going through. Angazi kwenzakala nempilweni yakho, angazi ukhathazwa yini, angazi uhlukumezwa ubani, mara lezwi alikwazi ukuwa unless wena usena la ungaya khona. So likufikela namhlanje to say uNkulunkulu still cares about you. God still cares ukuthi kwenzakala nempilweni yakho. God still cares ukuthi uhamba phi.
God still cares ukuthi ufuna ukukubuyisa akukhusele. Mara mhlawumbe ufike estage lapho so hopeless. Mhlawumbe ngithunywe kuwe kwedwa namhlanje. Ukwi-stage se-hopelessness esithi angisenandaba ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Ukombona umntana we-teenager maseke nama-suicidal thoughts athi anginandaba futhi la ekhaya ningithandi kodwa ubuyile la ekhaya ufuna indawo yokulala mara la ekhaya ningithandi. Mhlawumbe ngikhuluma nawe kuleso simo of giving up on life. And I'm here today to say uNkulunkulu sakuthanda and konke odlula kuko uNkulunkulu ukupreparera for greater things. uDavid beke ngazi ukuthi makelwa nebhere ibhere belimshiya ngesize emncane ngoba engazi ukuthi ngelinye ilanga uzolwa negiant which is twice the size yebhere. He was in training elwa nebhubesi elinamandla because uzolwa nesiqhwaga esinamandla ukudlula ibhubesi. So ayikho into eyenzeka empilweni yakho ngemistake. Ayikho into eyenzeka empilweni yakho uNkulunkulu angayihlelelanga something else. So whatever you go through now, uNkulunkulu unenhloso ngempilo yakho. Whatever is happening manje, ibike kuye uthi baba I need a way out ngingazosuka entandweni yakho because when you direct me, i-solution is possible. Kodwa mangizenzela mina ngizohamba ngihambe ngikhubeke. Ngizohamba ngihambe ngiwe. Ngizohamba ngihambe ngiphelele amandla mara makwenza wena baba konke uyangivulela indlela ngivula amehlo kamoya ngikwazi ukubona ukuthi wenzani ngempilo yami. Khona ingoma kulamalanga abantwana bayithandayo ethi God what you are about to do don't do it without me. Ngazi noma ngiyibiza kahle mhlawumbe ayisho njalo kodwa msho abantu abasha bazoyazi le ngoma leyo. God whatever it is that you are about to do don't do it without me. So mina namhlanje ngithi kuwe mawuqala ucathuza uthi uNkulunkulu ngibonise ukuthi lokho engidlula kuko intando yakho ukufika kuphi and what should I do, because masisinikele impilo zethu ezandleni zakhe yena uyasidirect. Ngathi inkosi yomusa inganenza kahle inipha amandla iniqinise. Amen.